Kinshasa bwakagavyemwo ibitero vy'amadrone mato na manini, abantu barahahamuka, n'ubu barahahamutse, n'ubu abantu bakomeje kugira ibirwara vy'ihahamuka. Urebye mu bitaro bikuru vya Minembwe abantu benshi bari hospitalize hariya cyangwa se bahaye baja kwivuza hariya, biterwa n'impamvu zihahamuka, kuko abaganga bari mu kubivuga kuko abantu benshi bafite ibibazo by'ihahamuka. Rero kuri uyu munsi kumva ko drone zongeye kurasa hano mu duce twunamiye Minembwe, abaturage ntiboreka guhahamuka. Barahahamutse koko, ariko nanone ingabo kubera kuko zishinzwe umutekano wo gucunga ibintu n'abantu, bari mu kuguma guhumuriza abantu kuko bari maso kubera abantu n'ibintu. Kubera iyo mpamvu abantu barahumuritse, ariko ihahamuka ntiribuze journaliste. Hari amakuru avuga ko bashaka kugira ngo bisubize point zero ndetse na Minembwe. Ibyo bintu murabona byashoboka? Ubireba kubera ko ayo madrone yongeye kugaruka akaba hayarasa muri kariya gace, urabona ni kaho nyine leta ihaye itekereza kugira ngo irebe uko yosubira kugaba ibitero, irebe ahari byenda. Ni mu ntekerezo zacu niko tubitekereza, byenda iriko irashaka gupima ngo irebe ko yokwigarurira uduce bagiye bayagura. Ariko rero urebye uko ingabo zihagaze muri kano karere n'ukuntu zabirukanye zibakura hano, turabona bitoshoboka ko zosubira kwisubiza ako gace. Murakoze cyane. Ijambo rya nyuma ukangurira abaturage batuye kano karere ku bijanye n'umutekano nirihe? Jambo rya mbere dukangurira abaturage ku bijanye n'umutekano, dusubiye kuri cya kintu cy'amabombe n'amasasu yagiye atakara ku misozi. Abaturage nibarekere ingabo ziri mu karere akazi kazo, bo baza barebesha amaso ibisasu n'ariya mabombe, babirebesha amaso, bihutire kutubwira twebwe abayobozi b'uturere kugira ngo natwe tuyashitse kuba bishinzwe kugira ngo baze kubikura aho biri, ariko abaturage ubwabo batabikozeho. Rero ubwo ni uburyo bwiza bwo kwicungira umutekano n'ibintu byacu. Ubwo rero kuko ijanye n'umutekano w'akarere, ico kintu bagende bakizingatiye kandi bacubahe, bagikora uko tukibakangurira. Ijambo rigira kabiri, nanone kubera impamvu z'ayo madrone yumvikana aturuka muri kariya gace ko kwa Murima, ahaye yongera kurasa ino, nubwo ingabo ziri maso kandi zihora ziri maso kubera abaturage n'ibyabo, nanone abantu bagende bafata amatungo yabo neza, bayiyegereze, bayaragirire hafi, bareke kuyarekura, kubera kuko umutekano nanone ntabwo twovuga ngo urakwiye, kubera kuko nanone agace nanone karacaguma kumvikanamo amasasu hirya no hino. Kubera iyo mpamvu bagomba kwiyegereza ibintu byabo, bikaza bireka kuja kure. Rero kubijanye n'umutekano nibyo twakangurira abaturage, ariko kubera ko journaliste uyu munsi mwatugendereye kandi mukaza kutuganiriza, Imana yakoze umurimo, abantu barataha. Yego. Ariko kandi nubwo batashe, basanze ibiryo umanzi yarabimaze, abaturage barashonje, ko bararya bigoye. Ariko nanone turabakangurira iki kintu, intambara irica, ariko kandi n'inzara nayo irica. Ubwo rero turabakangurira kugira ngo bahige cyane kugira ngo barwanye inzara, kuko nta byo kurya bafite mu karere. Kuvuga ngo nanone bareke guhiga, bagume batekereze ku ntambara, nibareke abarwanyi abahaye barwane bafite akazi kabo, ingabo ko zirarwana. Ariko rero abasivile ntibahaye barwana, ibo nibarwane bahiga kugira ngo barwanye inzara, nubwo ibyo kurya byariwe, ariko inzara iturye none, ariko ejo ntikaturye tuyirwanye. Ubwo rero abantu bose bahaguruke bahige, kandi batavuga ko
nta bakozi bahari. Burya rero natwe duhige, dushiremo imbaraga, kuko icyo umuntu yahagurukiye kirashoboka. Umuntu ntiyigaye ngo avuge ngo ntiyobora umujizi, ariko umuntu ahagurukane n'abiwe mu nzu, bashake uko bahiga kugira ngo barwanye inzara. Icyo nicyo twobakangurira naco abaturage mu turere twose, hoba mu karere tuyoboye ka Gakenke n'utundi turere twose Minembwe ya general. Turasaba abaturage bose kugira ngo bikubita agashyi barwanye inzara, bahinge cyane. murakoze cyane kuganira, muvuye kuduheza, ni inkuru nziza. Ikindi journaliste, ku bakunzi ba Umoja Wetu TV ndetse na Gakenke TV, uyu ni umwanya mwiza tugize ngo tuganire na shefu w'akarere ka Gakenke, kugira ngo aze kuduheza amakuru y'uko uko byifashe mu karere aho ayoboye. Ni mu minsi ishize uko buri munsi turimo kumva hari amabomba cyangwa se ibisasu birimo kuguma guturika, ariko ndagira ngo shefu aze kutwibwirira amakuru iwe wenyine. Twamugendereye iwiwe, twahageze, tuguhaye. Mwaramutse shefu. mwaramutse journaliste. Amakuru muzukanye muri kano karere uyoboye? Uyu munsi kuwa gatanu tubyutse amahoro mu karere, kuko uyu munsi ndumva hirya no hino akarere gatekanye, nta bibi byabyutse biturika byohungabanya umutekano w'akarere. Twakubwira ko ari amahoro, ariko rero iyi minsi yindi harimo kumvikana amabombe agiye atandukana. Hari amabombe arimo guturitswa n'imiriro isha ku musozi, kuko hagiye hatakara ibisasu byinshi mu misozi no mu bisambu. Rero uyu ni umwanya w'iki ibi batwika ibisambu cyangwa se batwika imirima, kuko ni igihe cy'ihinga, ibyo bisasu bikaguma bigaturika, ubundi hagasubira hakumvikana muri iri yinga. Drone za leta zongeye kugaruka, ziguma kurasa mu karere, kandi amabombe arumvikana, ariko rero ntaco bitwaye, kubera ko ingabo za MRDP na M23 ziri maso, zabavugutiye umuti, ziriko zirakora akazi kabyo, ntaco bihungabanyije na kimwe. Ndatekereza ko mu minsi ishize hari amatangazo mwagiye mucishaho nka leta, muravuga ngo imisozi ireke gutwikwa ndetse n'ibisambu, ariko mu karere kawe ko harasha. Impamvu ituma mwebwe mwarabihanguriye kugira ngo imisozi ishe n'inyabake? Yego, abantu ntibahaye batwika ku bushake, kubera ko akarere kari kararaye, hari indare nyinshi, ibisambu birakura kubera ko abantu bari barahunze barahasiga, ishamba ribishamba. Ubwo rero abantu ko barahinga ubugine, bahinga umuriro ukabacika, wa muriro ubacitse rero ugasanga wononye akarere kanini, kuvuga ngo uzime kikaba ikibazo. Ariko rero abaturage ntibahaye batwika ku bushake, ni umuriro uhaye ubacika, ukonona amasambu, ugasubira kandi ugatuma ibyo bisasu biguma guturika. Ariko rero abantu bamaze kumenya ko biraturika, abantu bakamenya ko bihaye bituriswa n'umuriro, ntaco bihungabanije. Urebye byari byabanje gutera panike mu bantu, bavuga kuko hari amasasu ari guturika i Gakenke, ndetse abantu benshi bashaka kugira ngo ni intambara yongeye kuhaba kubera ibyo bisasu. Ariko tugeze mu baturage, hari abaturage bavuze ko bihanguriwe kugira ngo batwike ibyo bisasu bive ku musozi, kubera ko byoja kwangiriza ubuzima bwa benshi cyangwa se bw'abana. Ibyo bintu nimwe mwaba mwarabahanguye kugira ngo iyo misozi bazabitwika? Ahubwo abo baturage reka tubisubiremo banatwumve, kuko aha turi ni Gakenke. Reka abatwumva b'Abanyagakenke, abari kure n'abari hafi, batwumve kuko itegeko ni itegeko. Teritware ya Minembwe
cyangwa se ya Haut Plateau ya Minembwe yatanze itegeko, si nanone ritanze, igize igihe yaratanze itegeko ivuga kuko nta muntu wemereye gutwika umusozi cyangwa se isambu. Iryo ni itegeko ryashizweho umukono, kuko nta muntu ugomba gutwika. N'ubu nyine abo baturage bababwiye kuko bihanguriwe, babahanguye gutwika kugira ngo ariya masasu n'ariya mabombe yatakaye ku musozi ngo kugira ngo abashe gusha, kugira ngo atazonona ubuzima bw'abantu. Ayo ni amakuru y'ibinyoma abo baturage bababwiye, barababeshye. Rero abagendera muri icyo kintu kuko bahanguwe, uyu munsi batwumve ntibihanguwe, ahubwo ibyo bavuga ngo kubituritsa niko gukigira ubuzima bw'abaturage. Ahubwo rero kuriya gutwika nibyo byo konona, byotuma ariya mabombe yonona ubuzima bw'abaturage, kubera ko utwika waratwika akagenda, ariko abandi baguma batambuka kuko muvuma y'abantu bari nishi baca aho hahaye hasha. Mu gihe rero ibisasu bija guturuka biraganya abantu ngo bibabwire ngo tugiye gutambuka, ngo ibisasu ngo bibanze bihagarare. Muri ico gihe amatungo n'abantu bahaye basirikira harya ahantu hahaye hasha, ibibombe bigaturika. Burya niho byokonona ubuzima bwa benshi, n'ubuzima bw'ibintu byabo batunze ariya matungo yabo. Kubera iyo mpamvu rero turabiyamye twihanukiriye ngo abantu bagende ahatarasha, bakora ibishoboka byose kugira ngo hareke gusha, n'ibyo byonona cyane kuruta gutwika. Murakoze. None se biramutse bidahiye bikaguma ku misozi, hari abantu benshi cyangwa se hari abana muri kano karere bagiye bahitanwa n'ibyo bisasu, bamwe barakomeretse ndetse abandi barapfuye, ariko mwe nka leta ibyo bisasu biri aho ngaho, niki mubitekerezaho cyangwa se niki mwabikozeho? Dukangurira abaturage kugira ngo buri mubyeyi wese cyangwa ababyeyi bicarane n'abana babo, babereke ingaruka za biriya bisasu, babereka abo bimaze konona ubuzima bwabo, bababuze kudakora ku gisasi icyo ari cyo cyose, baza babirebesha amaso, baze kuvuga imuhira kuko hari aho babonye ibisasu. Hanyuma inzego zibishinzwe z'umutekano ziri mu kugenda zikagenda zibitora, zo zifite uburyo zibikora kugira ngo zibituritse hatabaye kononekara ku buzima bw'abantu. Ibo babishinzwe barabizi uko bazabikora. Rero iyo sensibilisation irakomeje, twebwe ubwacu turayikora mu mihana tuyoboye, ababyeyi nabo ko barakangurira abana babo mu mazu yabo. Ndibwira kuko ico kintu ahari abantu bafashe ingamba zo kugira ngo barebe ukuntu bokigira abana bakaza bareka kuguma gutoragura ivyo bisasu, babirekere ababishinzwe. N'uyu munsi rero tuganira journaliste abatwumva bari hirya no hino, ho bigakenke cyangwa ahandi mu turere habaye intambara, abantu nibabyumve neza, bigisha abana bagume basensibiliza abana, bababwire ko ibisasu bazoza babona ahariho hose ku misozi, ntibakaza bapima kubikoraho, ahubwo icyo bazoza bakora baza bihutira kuza kubwira ababyeyi, ababyeyi nabo bihutire kubwira leta, kugira ngo leta ibwire inzego zibishinzwe zije kubitora, zimenye uko zibibika cyangwa uburyo zabituritsa hatabaye kononekara ku buzima bw'abantu. Murakoze. Mu minsi ishize, uhereye ku munsi ku cyumweru gishize kugeza ejo, hari amasasu yakomeje kumvikana, ibisasu by'amakompara biguma guturika iriya ruguru mu misozi abungeri baragiriye. Ni mu karere kawe, aho ni mu baturage, niho bahinga, niho baragirira. Izo bisasu zoba byaravuye kuke? Yego rwose amabombe yarumvikanye iriga ryose rishize, muri kariya gace kunamiye kwa Murima, aho bita kuri Mukoko, donc hariya muri Shene. Byagumye kumvikana, ariko rero tubikurikiranye dusanga ni amadrone ya leta ahaye arasa muri kariya gace. Ariko rero niho nyine abantu barahororeye, kwa niho inka z'abaturage ziri,
ariko rero izo drone za leta zihaye zirasa, ndibwira ko nubwo abantu nyine amadrone yagiye ahahamura abantu, ariko rero ayo madrone igicumweru gishize ahaye arasa, ndibwira ko ingabo ziri aha mu karere zicunze umutekano w'abantu n'ibintu zisa naho zibihagaze neza gucunga umutekano w'ibintu n'abantu, kugira ngo ayo madrone ntiyagire icyo yonona, kuko n'ubu ngubu turabizi kuko bari maso, turizera kuko umutekano bawucuze nubwo ayo madrone arasa, ariko rero ntaco aronona mu karere kubera ko izo ngabo zitubereye maso. Murakoze. None se abungeri bari hariya n'abahinzi baba bahingira muri biriya bice nta panike cyangwa se ihahamuka bafite kubera impamvu z'amadrone yagiye arasa muri kano karere? Ihahamuka ryo ntiryobura journaliste, kuko nawe urabyumva kubera ko aka karere ubibagirwa kuba nanone twabanye. Reka duprofite umwanya nanone wo gushimira abantu. Igihe carashitse intambara ziraba, abantu barahunga mu turere, ariko nanone reka dushimira abantu bagiye bakira bagenzi babo mu turere, babahereza indaro. Igihe intambara yari igize muri kano karere, abantu bagiye basangira ibyo bafite, nubwo abaturage mpereye mu karere kacu ka Gakenke, ndibwira n'utundi turere niko byari bimeze, bagiye bata ibyabo, ariko nanone aho bagiye bahungira mu turere jirani twa Minembwe, abanyaminembwe bagaragaje umuco mwiza wo kubana, umuco mwiza wa gikirisitu, umuco mwiza nanone wo kureberana. Nta bantu basozeye mu mihana, ugiye uganira n'abaturage abo bagiye basanga bagiye babafata neza. Reka dushimire abanyamurenge bo mu karere ka Minembwe bakiriye bagenzi babo bari basenyewe, bakabitaho bakabafasha bagakwirana hariya mu mazu. Abantu bose bakiriye impunzi ziva mu turere dutandukanye, uhereye muri aka tuyoboye, abantu bose babakiriye hakurya ya Rwiko, bose uhereye ku batware b'iyo bihana cyangwa abayo mantite n'abakuru b'amatorero, bose bariya abantu bakiriye impunzi turabashimiye cyane, tuvuga ngo Imana ibongera imigisha. Rero uwo muco bazawugumane, nanone tutibagirwa nanone kwibutsa diaspora yacu ihora ikora ibyifuro. Nanone abantu baratashe basubiye mu mihana, ariko rero barifuza kurya, barifuza kunywa, babuze byinshi, kuko mubizi abahuze bazababura byinshi kandi baba bakeneye byinshi. Ariko rero amaso n'ubundi ari iwanyu, muzi kuko tutoyatega kuri leta ya Kongo, kuko leta ya Kongo tiyokwanga ko dushirana inzara, kuko ntizi turebera, ariko nibo batugize, kuko imyaka tugize mu ntambara turabizi, kuko abanyamurenge aho baherereye hatandukanye mu bihugu bitandukanye, nibo jisho ryacu, nibo gutwi kwacu, nibo byose muri byose. Nanone bagarukire ababo bagiye basubira mu mihana, ntaco bafite, ibintu byose byagiye bitakara ku misozi, ubu ngubu bari mu mihana ariko ntaco bafite. Inquiétude nanone nini, amazu uhereye kuri yanje muhaye mubona, hari abo bafite n'amafoto yayo bayibonye, amadrone yaraharibishije. Ubu nyine imvura iri kwirahinda, abantu bakibaza aho bazaja bagahebura. Ariko rero nibatekereze kuri ico kintu, disponibilité y'amanjanja ibaye itaraboneka, ariko nanone n'uburyo bw'amahema ntibwobura, bisa naho uburyo bwa transport y'amanjanja tisa na transport y'amahema. Bofasha abantu amahema muri iri janse kugira ngo imvura izareke kubanyagira, ariko batibagiwe n'ibyo kubagaburira kuko barashonje. Murakoze cyane. Murakoze.